Governor की खुथांगदा कांग्रेस पार्टी ना प्राइम मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे मियांगी अपांबगी मायोक्ता नागागी वारिसिन पुरक पतारबदी कांग्रेस पार्टी ना अकनब खोंजंग संगसिनगने हाइना सीएलपी की लुचिंगबा ओ इबोबिना हाइख्रे नागालैंड की शांति की वारी स्टेटस येटप अकायब पीदब ओइरसनु हाइना हानगी नागालैंड की गवर्नर ओइरंबा पीबी आचार्य फोंदोख्रे कोकोमी की नुपी खोंजंगलोई सिंगना रैली चतुना सीएम अमदी गवर्नर दा मेमोरेंडम पिसिनख्रे अमदी नागा पीस टॉक वारोइसिन पुरक्त्रिंगै की मंगोइना ngasi एशियन आयम का भारत लेंगा की मिहुत सिंगा न्यू दिल्ली दा वारी सानख्रे हयेंग ना एनएनपीजी की कांगबु का वारी सानगदौरी खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज मीडिंग ताबिरी बिसिंगबु ngangon प्रियाना ताराम नोकचे बगलोइना ना पाउ संदोंग पिजरी पॉलिटिकल पार्टी की मिहुसिंग दिल्ली चटपगी चपचाबा खंगबंगमद्रबनीना शांति की वारी सानबदा स्टेट असिगी सक्तमदा अकायब पिरक्तनबा गवर्नर की खुथांगदा कांग्रेस पार्टी ना प्राइम मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे मणिपुर मियांग की येंगदना अक्टोबर 38 की मनुंगदा नत्रगा खरा जोंथना स्टेट असिगी सक्तम कायगेदब वाफम यावना नागागी वारोइसिन पुरक्लगदी कांग्रेस पार्टी ना मखल मखा क्यागी खोंजंग संगसिनगने हाइना सीएलपी की लीडर ओ इवोबिना फोंदोख्रे ngasi manipur ki governor dr nazma heptula unaba aduda CLP ki leader o ibobi MPCC ki president M O Kendro CWC ki member gai khangam MLA Singh ex MLA Singh amadi party ki luching ba kya su sarugya khi ngasi ayuk pung 13 rom taba matamda CLP ki leader o ibobi na luching ba mihut kangbu do governor unaba changkhi aduga numit yung ba pung 12 taramdai da governor banglo da ki thoklakhi governor unaruba ki pawdam tamladuna CLP ki leader o ibobi na hausi status da लेता दबमदी चरांगनब क्या लेरी फिबम असिद दिल्ली द चतुना तक्सिन लुनब होटनरबसु प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर उनबगी अयाबा फंगदन लेरी भारत सरकार ना आईएम अमदी एनएनपीजी गा वारी सानदुना वारोइसिन पुरकपदी तरामना ओई अदुबु वारोइसिन अदुना स्टेटस की अपुनबगी सक्तमदा अकाइबा थोहनबदी यारोय अक्टोबर 38 फावबदा वारोइसिन पुरकनी हाइबा वाफम लाउथोकलबनीना आइखोइना थिनथब तौदना स्टेट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर अमदी पॉलिटिकल पार्टी की लुसिंगबसिंग यावना तानारमगदबनी हाइबा वाफम नाथैकिबसी यामना लाइबक थिबनी हौजिक लैरिबा फिबम मसिदा करिगुम्बा पीरिबा मतम मसिगी मनुंगदा नत्रगा मतम गरा थिनथब ओइरबसु वारोइसिन पुरकपदा लमदमसिगी लमसोगलबदी कांग्रेस पार्टी न तुमिना खक लैरोय हिरमसिगी मतंगदा प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमदी गवर्नर की कॉपी यावबा मेमोरेंडम अममम ngasi गवर्नर मसामक्ता बिसिनख्रे मियांगी अपामगी मायोक्ता नागागी वारोइसिन पुरकपा तारबदी कांग्रेस पार्टी ना अकनब खोंजंग संगसिनगने हाइकी कांग्रेस पार्टी ना नाइतोम चतना मोइना हाना क्रेडिट लौनबा तौरे हाइखिद्रा हाइद्रा अखोई स्टेट गवर्नमेंट ना सिनबिरकनी हाइना खोई ngai लेबनी अदुबु हुजिक फाव सिनबिद्रबनीना अखोई ngasi asi Honorable Prime Minister da memorandum ama submit tawduna copy to Honorable Home Minister da copy to ado khoi Honorable Governor da akoi madugi memorandum du pisan jaru bani ado mana su khudakta khoi mari leina ba Honorable Prime Minister da Home Minister da communicate taw khrani khudakta akoi na thamjari wafam sing ru thamgrani haidana takpi rei 31st da Government of India na with determination amaga loina na khoi hana haido khibani haina tawba tarasu or khitang chontharaga tawba taraga su Nagaland di khoi kasu problem naite ado Manipur da su ngarang su thamjagi bidoni khoi singilam khoi Manipuri maktani Manipuri ni ukhul loiro senapati oiro tamenglong oiro khoi hek leiriba masi khoi Manipuri leiminari si khoi Manipuri ngaktani Manipuri lamni masi sakhana na ba na economic package pi bida
अखोई करिगुम्बा मता अखोई हराउगदबनी अखोई हेन वेलकम तौगदबनी अब तौगदबु मदो अखोई मणिपुर की अपुन मसक्तम कायरकनब मरु हुनबदौना तौबदुदी अखोई याब सुखम ngमोय हाइदना अखोई हानसु दुम हाइजदना लाकपनी अदो हौजिकसु अखोई मरी लेनबदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दा होम मिनिस्टर दा अखोई मदुगी मेमोरेंडम पीरुबनी अदो मसिगी आउटकम से अखोई येंग ताय अदो मखा ताबा मोइना यामना एप्रोप्रिएट मणिपुर की इंटरेस्ट कायरोय दोबा रेस्पॉन्स तौरक्त्रबा अदो ओइबा तारदी अखोई मखा ताबा सीरीज ऑफ एक्शन हाइगद्रा करी हाइनी अखोई अखोई पार्टी की ओइबा प्रोग्राम कया अमा अखोई चथरकनी हाइदना सुमाई तौदना थमजरी स्टेट असिगी फिवम कायदना नागागी वारोइसिन पुरक्तुना शांति ओइना लेबा स्टेट अमा ओइरसनु हाइना हानगी नागालैंड की गवर्नर ओइरंबा पीबी आचार्य ने फोंदोख्रे वाफम सिंगसी इनर की एमपी ओइरिबा डॉक्टर आर.के. रंजन की युमदा पांगथोकपा दिवाली के मरी लेना आयुष्मान भारत की कानब फंगलबा मियोय सिंगा उनबगी थरमदा फोंदोखिबने एमपी डॉक्टर आर.के. रंजन की कोंग बनांदैबम लेकाइदा लेबा युमदा पांगथोकपा थरम मदुदा एमपी डॉक्टर आर.के. रंजन नागालैंड की हानगी गवर्नर पीबी आचार्य की फॉर्मर लेडीज गवर्नर अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट इंचार्ज सलाम जोय सुसरुग्याखी भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना एमपी खुदिंगमक्ता सिनरकपा याथंगी मतुंग इना ngasi diwali numit asida आयुष्मान भारत की कानब फंगलबा मियोय सिंगा उनदुना वारी वाताई सानबा अवात अपा सिंह हंगनबा अमदे अचंबा अचा थक चामिनबगी सरुक अमो ओइना पांगथोकपा थौरम अदुदा आयुष्मान भारत की मखादा कार्ड पाइरबा मियोय क्याना सरुग्याखी नागालैंड की हानगी गवर्नर पीबी आचार्य ने मखा तारदुना दिवाली ना लाकपगा मरी लेना स्टेट असिगी मियामदा याइफा फौजल पीबगा लोइनना सिंथाबा याबा मसक थोकपा कयाना मरांग काइने लेरबा स्टेट असिगी मियामगा उनदुना वारी सानबा फंगबसी यामना नुंगाई स्टेट असी शांति ओइना चौखट माइकैदा लाकपो ओइरसनो लाकलिबा अक्टोबर 38 फावबदा नागागी शांति की वारोइसन पुरकनबा होटनरिबसी यामना फै मसना माइकै असोमदा शांति अमदि चौखटपा पुरकपा ngमगनी तौबदबो नागालैंड की शांति की वारी असना स्टेट असिदा येटपा अमदि अकाइबा पीदबा ओइरसनो हाइकी 31st October, it is a political issue. There is a government has given an ultimatum to all the underground people, especially in Nagaland. The governor of Nagaland and our interlocutor and present governor has done a wonderful job. I hope there will be peace without disturbing the integrity of Manipur. And it is thus possible. All of us are Indians and we should think wherever our people are there, they should be respected and they should have an opportunity to enjoy all the benefits of independence. That should be the goal. Territory should come to us, should not be that way. We are thinking wherever the Manipuri people are there, whether in Delhi or here or the outside, our goal should be, government goal should be, they should have an equal, respectful life like others. So also Nagas, wherever the Nagas are there, whether in Manipur or here or there in Assam, the ultimate goal should be the welfare of the people, and I hope this will be immediately in no way minimizing the effect of the respectability of the Nagas. Modi will act on that. So let us realize and be the nodal agent to convert Modi's dreams to strengthen Northeast in the future, in the near future. थौरम मदुग मरी लेना एमपी डॉक्टर आर.के. रंजन हाइखिबदा प्राइम मिनिस्टर ना हाइरकपगी मतुंगिना आयुष्मान भारत की कार्ड पाइब सिंगा फमिनदुना अवात अपा सिंग खंगदोकनबा होनबने स्टेट असिगी ओइना मियोय लिसिंग तरेट हेनबना आयुष्मान भारत की कार्ड पाइदुना कानबा फंगले हक्सेल की कानबा सिंग असिगी मतंगदा पुन्ना खंगमिननबा होनबने हाइकी आयुष्मान भारत की मखादा लायंगबगी सत्प मतमदा खुदोंचादबा हॉस्पिटल दा थेगनबा अवाबा सिंग अदो मदुसु अखोगी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट असिदा लेरिबा यूनिट असिगी अखोगी वर्कर खुदिंगमक्ता पाउ तंबिरगा मपुंगना भारतीय जनता पार्टी की सीरियस वर्कर सिंग दा हाइबिरगा मदुगी अवाद अपादो अखोइना सेंजगे हाइबसे ngasiगी मयामगी ब्रेकफास्ट तो नुमिसिदा फोंदोकसरी शांति से अखोइ पुनमकना सपोर्ट तौबा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सु कायहनदबा लेबाक प्रजा की मीपाइनबसु लहनदबा अदुग मयामना इंग चिकबा मोदी जी न पामजबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अखोइ पुनमकना ngasiगी नुमिसिदगी अखोइगी वाखलदा अमंब लेरंबदो मदो दीपावली की मैंगाल सिना अखोइ सिंगालहलगा शांति पुरकपा अखोइ इंगना सिंगा लेमिनबा जाति मसेन नुंसिनबा हाइबदो ngasiगी नुमित असिदगी ओइरसी हाइदनाई मियामदा आई हाइजरी
Kokomi liching makada changsilakpa khongjang gi ngasi taret ni chanba numita Kokomi gi nupi khongjang loi singna Imphal East second crossing dagi hauduna miyam gi oiba section khongchat ama chatkre numit yung bamatung nungthil pung ama aduwai dagi khongsan ba horakiba khongchat adu Palace Gate crossing fauduna laklaga sanjen thong tamna lakpada Imphal East Police amadi 32 Battalion CRPF ki personnel sing na thatuna thamki security amadi khongjang loi singi marakta ngai hak muknaraba tungda yashinaba ama purakpadagi nupi khongjang loi taru khangatuna CM amadi governor da memorandum pisinki Akhoi Manipur ka heloi da haira kanda hujik pu moina longnam tawra kanda akhoi Manipur du kai ne da ba tawra ba akhoi Manipur gi apamba chimi tami akhoi gi apamba se moina phajana haira abadi Narendra Modi kam tawgani karigumba mana akhoi kai na ba isi naw mayam se kai na ba tawdi lamdam se pauna pok lamdam ni akhoi siba ki da bani ilamdam kai di akhoi thawai tempon thawai kanda tawra kani aduna phajana mana akhoi ilamdam se isi naw punamak se kai da na ba phajana sembi wa haiba wa phamdi thamjari Bharat Sarkar marai ani long ba suya yaroi Prime Minister marai ani long ak patargadi Manipur ki iman singla Manipur ki damakta lepi haibase ngasi di thami Manipur gi kalimta sohaloi de haiba aduga ngamkhai da sohandraga laiminari ba khoi gi Manipur haiba lam hi laiminari ba khoi phurup kaya na khundari ba pham sida masung tara thonga thugai rakwa taragadi madu akhoi da khang na leiba ngamoi akhoi da gomegin mayok ta siba changba khangna khongdang changchan gani haiba wa phan si thamja Bharat Lenga ki mihut amasu oiriba Naga Peace Talk ki interlocutor RN Ravi amade NACM IM gi luchingba kilonser Chief TH Muibana luchingba mihut kangbuna ngasi makhatana New Delhi da wari sanakre Bharat Lenga ki maikei digi tha sigi kuntrama thoida aroiba waroisin purakna ba pandam thamliba si mangoinana ngasi maikei ani gi oina wari sanakiba sina aroiba oiraba yai hairi panba yabade NACM IM gi maikei digi di Naga gi tongan ba national flag amadi constitution pinanaba taknaduna laklibani madugi waroisin ama purakna ba tha sigi kunmari dagi tangkak naina wari sanaduna laklibani amaromda hayeng Naga national political groups NNPGS convener and Kitobi Jimomina luchingba working committee gi kangbusu hayeng New Delhi Bharat ki mihut singa unana ba thorang tawribani Paugi marakthana aten break am logjari Prabhavati Handloom brings you special offers for Ningol Chakoba. Ningol Chakoba na lakpa sida makhal kayagi fi fanek fangbiragani. Laisabi, yum palabi, ahal oiraba ima sing na set payaba, inbayaba, fizol kudingmak fangbiragani. Ngasi maglengsin birau Prabhavati Handloom. Moirang khom sawgaizam lairak machin natraga. Aikoigi phone number 6909126615 natraga 700580023 da call tawirau. Prabhavati Handloom. Koji Homestay koi na chaturaga iyum da nungai na fothabiu lakliba festive season da hakchang phana nungai na celebrate tawbiu rupees 4999 gi phamung laiteng sing leibiu aduga rupees 999 gi apamba potchai lemna lobiu seasonaraba pilosing pubirau anauba amana mahut sinbiu kaubiraganu langsin biraksi Koji Homestay Olympic Shopping Complex Dinku Road Imphal mobile number 9612732809 Break imatungda mayambo mukhana taram nokcheri makhataba pau pizari UNACO group na safong lakiba chehi taranipon surakpagi mapok kumon thoram ngasi maitramda leiba UNACO school gi campus ta pangthokre thoramoduda inner Manipur Lok Sabha gi MP RK Ranjan Education Minister TH Radeshyam Nauria pakhang lakpa AC gi MLA S Subhas Chandra amade UNACO group ki managing director N Irabantana dice member singoni sarbyaki Thorongi Sarukamoina Nauna Saba, Hogadaba UNACO School Hostel Maitram Foundation Stone Amasu, Education Minister Namaikum Hangdoki, Thoromaduga Mari Lenana, MP RK Ranjana, grassroots level Dagi Hongna Makong Sing na Angang Sing educational concept clear cut oina, Chathan Naba system Kayamalay, Madugi Manungda Sainik schooling system Asamani, Angang Sing na Mahay Masing Tambada, Makoki concept clear oina, Chathan Bahai Basitangay Fade, Lairik Tamlibani Haiduna, Nakal Nama Kaktada. Pangtam da tamba yade matam asi yamna competitive oiba matam ne angang singi wakhalonda competition gi wakhal fahon ba mathok dai haiki
mamangdagi satharayiba education system sidagi changing circumstances of the globe asi yengaga kari hapchan binibage habse mayamda dum akoi tawduna leirabani aduna mayamsu sigi opinion si PBU hojik chaliba trend of education system sidagi changing global scenario si uraga koi kari hapchan binibage habse mayamda su opinion do pinana bagi website ta hojik loina leirabani marak sida aikoina amakha classify tawba yai maruena secondary education sida hoi higher education da so aikoina yengbadi yai government private and mission school ahum sigi goal aduga moida target tawribse masi aikoi kupna yengba ma sangi Sangai services na Diwali amadi ningol chakaw bagi mangwaina na Manipur gi miyam na yamna live among the construction laborers, drivers, home tutor, beauty salon, catering service na singba fangangadaba mobile application na mga si uripok Taurangbam laikai da laiba sangai services ki mayay loisang da launch tawkre app asigi mating dagi ngasidagi miyamna adom gi mobile da install to biduna sizinaba yaragani haina sangai services ki chairman Yailen Laichombom na phongdoki Mahakna makhatana F asi sabada mating tawbirakhiba NE web design gi MD Bikram Busu thagat fa phongdoki housekeeping aduga driver waiba home tutor catering service construction gi servicing da koina electrician ngaktang gi waiba gi ani aduga carpentry yagani tiles thabagi adagi plumber yam laiba mong da haitari apps gi through da koina phangani yam line The Lake of the Fourth World People Kanglai Fangna Sinduna Tarahumdo Suba Indigenous Brothers Meet Lisangani Taramapan Galoinana Numinini Chupna Chatharakpa Cohesive Relation among the Moshik Ethnic Communities of Kanglai Park Manipur Haina Mingthonba Seminar Ngasi Lamyanba Sanglenda Lotion Crepe Ngasi Seminar Asida Sarkiakiba Lake of Fourth World People of Finance Secretary Dr. K.H. Kumar Chana Kanglai Park Asida Kundaminariba Apikpa Furup Singi Haurak Famgi Wari Asi Maru Oina Chinhai Oina Lebana Furup Sing Asigi Wari Sing Asi Aikoi Maitai Gumna Puyada Iduna Lehobugum Makoigisu Isinduna Tungda Haurakliba Mirol Singna Kanghong Nabagi Pandamda Seminar Asi Pangthokpani Haiki Iduna Sieda Ai Boina Lehawi Adubu Atopa Kanguda Khana Naksanbada Tangkulgi Sawunda Sabuda Iba Kasing no Hina Saki Bigi Mankiba Sina Maramuraga to Topiamna Piklava Tarau Kanguda di Moigi Horpomgi Warise Sinbunda Lebanatana Tay Karim Tapangam Drevazik Madu Kuding Makto Puya Ibugumna Manipur Sida La Ibama Sung Hana Leram Lava Singsiki Wari Singse Puya Ibugumna Isalaga Magi identity Tungi Mirona Tongan Balaning Lashonda Salagasu Amu Hanjalakona Traga Saning Apamba Kangun Sasabaya Nava Magi Natki Pizot Lighting Sanabi Kudim Mang Danaba I couldn't Honazavani Tha ahum chathagadaba fitness trainer certificate course among asidagi lifestyle fitness gym da hokre lifestyle fitness gym na shindana pangthokpa course hawdokpagi thoram aduda Bishnupur Kendra MLA Govindas Konthojam SP Group ki managing director and chairman Sanglakpam Preciojit Ambagi president NK Ratan advisor and Gojendro Yauna miyoi kyana sarukyaki course asi pangthokpagi matangda chairman S Preciojit Sharmana haikibada tha ahumgi course asida fitness ki lamda khang hairaba oja kyana takani haksang fana na de yektana leinabagi pandamda course asi pangthokpani aikoina fitness gym sanai haiduna haksang hekta fagada banate na de yektana leiba matamda pukning wakhal santi lakani hainaba ahalamana hainaba lei akoina samaj se ahansing hawjikoramasi makhata bagi akoina khongthang sembirame haidana akoina ababa torome lakadru generation se afaba oidorimi akoina phataba torome lakadru generation se akoina phataba lambi ohendori moida awawa pidori aduna manipur bo mai ngaktana mai manipur gi mai poriba manipur represent toroga mapanda body building se satliba esinau sida akoina mateng khar tawjabni Manipur bu self-sufficient economy ama ohenba matamda khadi ge achouba thongdang ama lei haina ngasi Manipur Legislative Assembly ge Speaker YKM Chana Phongdokre thasi gi taramari dagi hoduna Manipur Khadi and Village Industries Board na sinduna lamfel pata leiba board asigi complex ta pangthorakhiba state level Prime Minister Employment Generation Program Exhibition listing ani taramapan lotion bagi thoramda sargya khiba Speaker na lamdam asigi sanbit loan bo fagat hanba matamda khadi na chouba mateng ama pangli
Amaromda matam kayagi mamangdagi sothaduna leiruraba khadi board amuk hanna hingalakpasi laibak fabane. Khadi bo hingal halakpadagi ngasi lamdam asida entrepreneur kaya ama puthokpa ngamle. Indian Freedom Movement na khadi movement na lawkhiba thodang ningsing batangai fade haiki. Matamdogi Mahatma Gandhi ji na luchingba adumba movement da gi khadi ga chobu movement wala khibadu yam chumba phamne madu Manipur da su ngasi self sufficient economy ama pukana bo hana bada gi khadi gi choba role ma laigani masina state ki economy da choba gi kana bigani na thamjara ganda sagi mayam ma da haibi ado productivity ni mateng panjara ge ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯐꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯂꯐꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯎꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯐꯨꯒꯤ ꯂꯪ ꯑꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ Diwali kumhaina lakpada Manipur gi Chief Minister N Biren lamdam asigi miyamda yaifa faujel pirakpaga loinana Diwali gi maingal asina lamdam asigi miyam gi pukning wakhal makka lamhanba amadi nungai yaifa ba purakpa oirasanu hairakli Ngarang nungthil Imphal East District Police Commando amadi taruk suba AR gi kanguna KYKL gi lanmi ama masagi laikai dagi fare hairi Faraba miyoi adu ghari awang laikai dagi toijam Japan chahi kunmari apokpa Lokeshwar kawi mahakumja lisingani tara mari da party da yaubane haiba khangmangam le hairi Diwali kumhai ga mari lenana pasoi kendra gi MLA AK Mirabai na ngasi changangai makha laikai da laiba Young Pioneer Club ta mic set ama khusinakre Young Pioneer Club ki office ta pangthokiba achamba thoramda mic adu khusinnaraduna MLA AK Mirabai na Club asina lauriba thodang sing asi yenglaga mic asi khusana bane haiba yauna wafam kya fongdoki Emergency haibasi lakpa matamda masigi mateng lauraga aikoi maira paibi singna kangchi kingduna aikoi electric post ta kobagi mokta mic ta thok lauk tokpa taragadi aikoi gi masigi khudong chaba leiba amadi matam gi aikoi na miyam khangna thabak torpa matamda loudspeaker gi tangai phadaba kaya singado yengjare haraga aina ngasi club ta sinajabagi toromase pangthokjabani haiba wafamsi thamjari Paugi Marathana attend break amaga sulokjari Sunrise Enterprises. Buy any type of RO water purifier with heavy discount and get pre-filter free. Servicing of any type of domestic and commercial RO water purifier. Available all spare parts. For details, please contact Sunrise Enterprises, Major Khul near Community Hall, Thangal Bazaar. Open from 8:30 to 6:30 p.m. Mobile number 908-918-9371 or 9436-442-885. Or email us at rj_shn@hotmail.com. Ningol Singi akanaba kumhai Ningol Chakobana lakpada Dhamabati Emporium na October kuntra fawba chada kuntra discount pizari. Akak naba matam khaktamak pizaba discount ne. Ningol Singi makhal kayagi fige, wangkai fee, rani fee, blouse, tops fee fanek na chingba makhal suna fangbiragani. Ngasi maglengsim biraksi Dhamabati Emporium, Ghari Makhalaikai near Pakang Fort. Contact number 7085-186-485 natraga 7005-946-596. Come on! Hey Lola, nang phone yaw bra? Yaw eh. Nang mo kep kau ne, apang? Ay kau tu re. Manipur ya han ba 24/7 service oiriba lamjing ba cab service namyam gi seva tawjari. Manipur gi district sing amadi mapal lam sing loina na lohongba amadi atay thodok sing gi su discount pijari. Ningol chakau bagi damak akhan naba hour package discount pijari. Ngasi mag book tobiu hena akupa marol gi damak lamjing ba cab service Nagamapal Rims Road near Nityananda Temple.
ब्रेक की मतुंगदा मयाम मुखना ताराम नोकचरी मखाताब पाउ पिजरी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर मतुंगिना दिवाली कुमहैगा मरी लेना था सिगी कुंदगी हौदुना इम्फाल मनुंगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा एयर एंड नॉइस मॉनिटरिंग चथरी मॉनिटरिंग असी मथंग थागी अहुम फाउबा चथगदौरी लमदम असिगी चही निपान खक्ता ngairibi इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट अमदी फाउंडर ऑफ द चाइल्ड मूवमेंट लिसी प्रिया कांगुजमना ओडिशागी बदाकालोकोट पंचायत गुम्मा ब्लॉक लैंडस्लाइड की अवाब मायोकनरीब इमुंग मनुंगी मियोइसिंग उनदुना ग्लोबल क्लाइमेट थिंगनबा उवासिंग यांथतनब पाउजेन संदोखरे हौकिबा पुंग कुंथ्रागा तरुक अकनबा मोंगदा नोंग चुखिबना मरम ओइरगा दिमापुर अमदे इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट मियोय अनि सीख्रे अनिना असोपन नंख्रे इसिंगना खुल 12 थुमजिनखिबना मियोय लिसिंग निपान रोम अवाब मायोकनरे हौजेक दिमापुर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होम एंड गार्ड सिविल डिफेंस आर्मी अमदी मंगा सुबा आसाम राइफल्स के रेस्क्यू टीम ना मतेंग पांगबा अमदी थीबा हुंबगी थबक चथरी ngarang faubada isingna thumjin khraba yum singda leiramba miyoi chamaga kunthra mathoi kanba ngamkhibaga loinana new dansuri bridge manak amade fact town gi new colony dagi nupi ama yauna miyoi ani gi asiba hakchang phangle hairi Maharashtra gi governor Bhagat Singh Koshiyari na ngasi tongan ba pungpham da chief minister Devendra Fadnavis amade Shiv Sena gi luchingba Diwakar Rautega unakhiba aduna स्टेट असिदा बीजेपी अमसुंग शिव सेना की मरक्ता सरकार सेमनबगीदमक थौरी चिंगनरिबा असिदा हेना मथुम मरांग हौहल्ले लैरिबा राजनीति की फिबम असिदा ngasi राज भवनदा अयुक की पुंग 10 गा मखाई ताबा मतमदा शिव सेना की लुचिंगबा दिवाकर राउतेना गवर्नर ग उनखी मदुगी मतुंग पुंखाय अमा लेरगा चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीसु राज भवनदा थुंगलखी लुचिंगबा अनिना सरकार सेमनबगी मतंगदा मखोई मखोईगी ओइबा वाफम कयादा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारीगा कुपना खनकी हाइडी ममांग चेयोलदा मिखलगी फोल लाउथोख्रबा मतुंग स्टेट असिदा पार्टी अनिसिना अतोपा अपिकपा पार्टी सिंग अमदी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिंगदगी सपोर्ट फंगनबा अकनबा लालोंग चथनरिबने बीजेपी दगी सीट मसिंग हंथना मिखल थेंगनखिबा शिव सेना ना करिगुंबा अनौबा चुंगसिनबा सरकार अमा सेमबा मतमदा पावर शेयरिंग तौनबगीदमक चीफ मिनिस्टर दगी रिटर्न एश्योरेंस पीगदबने हाइना तक्सिली मसिगी मथक्ता चीफ मिनिस्टर की फम असी चही अनि मखाई पुनबा हाइबा वाफमसु याउरी अमरोमदा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गी इंडिया ए गी लुचिंगबा यूनियन मिनिस्टर रामदास अथवालेना तांकक नाइना चीफ मिनिस्टर की फम पुनबा हाइबसे बीजेपी ने यागनी थाजते तौबदपु बीजेपी दा चीफ मिनिस्टर की फम पीख्रबसु शिव सेना दा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की फम चही मंगा गी पीबदा यानबा पुरकलबा याय हाइरे पनबा याबदे सीट चनीग मरफू निपान लेबा महाराष्ट्र असेंबली मिखलदा बीजेपी ने सीट 5 फंखिबगा लोइनना शिवसेना ना पुनबा सीट 53 फंगदुना नाकल अनिमक्ता चुंगसिनबा सरकार सेमबदा पावर शेयरिंग की मतंगदा लालोंग चथनरखिबनी ngasi ukfong na khiba pauk se singda kari kari maroi ba pauk yauri bagi habado mayam puna muk khangminasi Lamjingba Times Laibaki isulak badaki fam tokte appointment phangdrabadi toklagadra ibobi NSN IM yaudana Naga Pack sign taunarabayai Nagaland da pokpa Nagaland da chawba singyel homini Jamir Mafam kaya da alert meeting sathakre Diwali ki yaifa pauzal pirakli October 18 da mafam khuding da miyam na protest biu Manipur kairoi hairaga paramilitary force thamjilakpa karigino Sunil Karam More da su Manipur gi saktam kaiba yaroi haiduna kholaw laukre Sangai Express ngasidagi NSN IM ga wari sanaba haugadawri NSN IM gi demand hongdana sikhang khangduna leiri Jamir Manipur gi naga sing Nagaland gi yelhomi natte lenga ki thongda Congress na pen da phongdokre October 18 fawba khongjang jangsin si kokomi Pok na fom miyam na lekai da Jackson khongjang jangsin biu kokomi atopa mafam da leiba naga sing Nagaland gi indigenous inhabitants sing natte SC Jamir NSN IM yaudраbasu October 18 da Naga Pack sign taunaraba yai Hauzek miyam na chingnari basida government na aruba wafam ama oina laude ibobi Naharol gi thaudang Peace Accord ki irang laksinaba district taratarukta ahanba central amadi rapid action force lak amaga lising kuntra sai thokba hokrai NSN IM yaudраbasu center na Naga Peace Accord sign taunaraba yai Chief Minister amasung Governor da memorandum supisilagani kokomi
Prime Minister amasung Home Minister unabagi appointment piraktri haiduna Delhi chatana laithokpa Manipur kairabasu yare haibaga chapmanai Congress. Huyan Lanpao NSN IM yaudраbasu October 13 Center ga Naga Peace Accord khudyak pinaraba yai. Mafam kaya da Jackson mifam leptana chachari. October 13 Manipur gi mipum khudimagna Jackson khongchat chatpiu kokomi. Apex Cooperative Society ki chairman gi mathakta inquiry tawgani haiba order High Court na chana hankidre. Amok kokna peace talk ki matangda CM da memorandum pisinkre. Sana Laibak, Imalup Singh rally chatuna ngasi CM da memorandum pidauri. Kaithal Singh chatuna Jackson Firapun na lomina kre. I am yaudrabasu nagagi warosin khudyak pinarabayai. Ningol Chakoba. October 13 kauna kre pochai leiba laknaba singna kaithal mina krik inare. Miyam gi mayokta changsilak lasu appointment ngaigadra Congress. Turel gi imay wangkhalakpada miyam pumnamak mipay narure. Ichel Express, waroisin purakchingay da naga CSO singawa tanagadabani IM. Naga santi gi waroisin October 13 dagi hanbay yaroy, IM yaugdrabasu sign taunaragani Ravi. Manipur miyam gi ihulkhang na lengak na firep lawgadabani SM Jalal. Iraybak, Manipur da pokpa nagana Nagaland gi yelhomi, naga oiba yaroy SC Zamir. Apun bagi saktam ngak pada Manipur lengak na haksin na lawba watli, piba mas na Diwali kumay tsangde ningol chako balap na thamli. Ziribam gi ising isaw gi awaba mayok na re NH2 fauna dre. Aroy bada maroy ba pau amuk kana pijari. Congress Party na Prime Minister da memorandum mapisin kre. Miyam gi apam bagi mayokta nagagi waroisin purak patarabadi Congress Party na akan makhongjang sangsin gani haina CLP gi luchingba o ibo bina haikre. Nagaland gi santi gi warriors status da yet pamadi akaiba pidaba oirasunu haina hanagi Nagaland gi governor oiramba PB Acharya na fongdokre. Kokomi gi nupi khongjang loi singna rally chatuna CM amadi governor da memorandum pisinkre. Amadi Naga Peace Talk Waroisin Purakringai gi mangoina ngasi Asian IM ga Bharat Lenga ki mihut singa New Delhi da warisana kre hayengna NNPG gi kangbu ga warisana ga dauri. Hauziki wanadi Manipuri pau matang sida loisinjare mideng tabiri besingbo amukana krumjari.